Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tapangki pole sarang boten kaula seselaki dumi akal kajel paningal dekai pangoningan namung wamatowa omatao saestona taoning papunapa dalem setong tareka iki kadinto kaangkui ngopeni sangkolang. Saat samangken boten kaula badhe ngaturake cecerbaen ngingingi caraipun agunake ondege basa Madura. Sekak lima reng-oring Madura TV kong langkong parang ngangodaten kadinto banyak si ampun taoning otabaipun tak ngageli caraipun agunake basa Madura sileres tur sae. Katengan nang Magarsare otabaipun nang masyarakat banyak orang sekalero otabaipun salah dalam abasa. Kadang tak abasa ada orang lain nanging ndak abak natibi abasa. Kak Dinto saestoipun basa Madura nutuweki tata krama otabaipun akhlak. Umpamaipun beda orang otabaipun nak kanak tur matur de orang silangkung sepo dari abakna mapas otabaipun abasa nanging banyak salana otaba salaan tanto nak kanak kasebut kocak nak kanak se jangkolang otabaipun tak andep asor nanging sapulikipun manabi nak kanak kasebut basana leres tur sae tanto nak kanak kasebut sampet otaba kacap nak kanak se andep asor. Ampun cerna ondege basa Kak Dinto nutuweki tata krama otabaipun akhlak. Sesastoipun basa Madura sarang tata krama otabaipun akhlak Kak Dinto tak bisa epesa. Biasaipun orang basana Kak Dinto langkung sae tambah bagus tambah alos tanto tingkalakona otabaipun tata kramana biasaipun tambah alos. Umpamaipun beda orang mariksani otabaipun atanya compokna orang de orang otabaipun de nak kanak lek lima terima Pak Samadin lek itu Pak di belakang sekolah. Nah Kak Dinto manabi jawab otabaipun nyampit akun aki bahasa Indonesia nanging manabi akun aki bahasa Madura Kak Dinto Pak bingkingnya sekolahan. Nah, Kak Dinto ampun katengal dalam akun aki basa Madura tanto langkung alos otaba lebih alos langkung par juga tempel akun aki basa Indonesia di carepon nutuweki Kak Dinto akun aki empol juga sekolahan Kak Dinto basae bingkingnya sekolahan. Pramila dari Kak Dinto nyarah para pemirsa, para panjenengan ajar areng-sareng caraipun agunake ondege basa Madura. Amarga saestipun boten kula tak oning papunapa, sesalagi ajar juga. Kepre boten kula sareng panjenengan tak kasambet orang se tak andhep asor otabaipun jangkolang. Tining caraipun agunake ondege basa se kaping setong se sapesan ing Kak Dinto kudu oning utawa kudu ngageli dek macema ondege basa. Tanto para pemirsa, para panjenengan ampun sami ngageli utawaipun oning dek macema ondege basa amarga nang jejerbaen sabelun-sabelunipun ampun kaatur ngingingi macamipun ondege basa Madura. Kak Dinto bada ondeg andep se sampet basa Jaya, bada ondeg tengah se sampet basa Ginten, juga bada ondeg tengki se sampet basa engki punten. Sekaping 2 caraipun agunake ondege basa engki Kak Dinto kudu ningal otawa ngolati otawa kudu oning kudu tau sapa
pasera se eka sareng acaca. Oh setia sengko acaca ben orang se lebih ngode dari sengko. Umpama tanto se gunaki ondek mantep otaba besanja iya. Oh setia sengko acaca ben orang se saumuran umpama se pada roco bisa akun aki ondek tengah otaba bisa juga akun aki ondek andep. Usatea singko bekal tormator ben orang selebih sepo ben orang sekotu hormat. Nah tanto kotu akun aki ondek tengki otaba basa engki punten. Umpamaipun dalam okara bekna mele apa. Nah kak dinto ondek andep artipun orang seika bareng acaca, seika sareng acaca kak dinto orang lebih anom tapi lebih ngode dari abek. Nah, sekaping dua contohipun tiga anape mak sanonto lacuni mabeni mon atau mabula. Kak dinto ondek tengah atau basa nginten. Kak dinto artipun orang seika sareng acaca orang sesa umuran sesami roco. Otabaipun se angudaan. Panjenengan miosa dek kak dimanom. Nah kak dinto ondek tengki mana bisa kak dinto tanto seika sareng acaca kak dinto seika sareng tormator orang se langkong sepo atau lebih sepo dari abekna. Seterusipun sekaping telok caraipun akun aki ondek ke basa engki kak dinto kotu ningal ota bengolati pasera seika cator ota kotu oning pasera seika caca. Nah, kak dinto orang sekaping telok manapi tormator nanging seeka cator otaba seeka dekan kak dinto orang selangkong sepo sekotu hormat dalam bahasa tanto kotu besae. Apa mak sekak dinto amarga orang matur ngormat orang matur muljaki orang kak dinto benih namung bila beda orangnya otaba ya ada orangnya mana bisa ada orangnya. Nah kak dinto tak kenging melaipun sanaos tak ada orang yang dalam abasa kak dinto tak kenging takebosae. Sanaos ada kanda akun aki basanja iya. Umpama dalam okara bekna yolok pak guru. Nah tanto kak dinto kalero. Apa napa mak kalero? Amarga seeka cator kak dinto orang sekotu hormat. Sekotu besae iolog kak dinto pada basana kak dinto etikani bekna etikani pak guru. Nah kak dinto seleras. Nah kak dinto se atau desmira se cap merah kak dinto ocak iolog kak dinto ocak se salah atau kalero. Umpamaipun dalam contoh rekan lain satya tang jujuk lah tak pate ngiding. Nah kak dinto tanto kalero amarga ngiding gak dinto ondek andep tanto mana bi aku naki ondek andep kajujuk gak dinto ampon cangkolang ondek kena gak dinto ngiding ondek andep mereng ondek tengah miarsa ondek tengki seleras aku naki ocak miarsa satya tang jujuk latak pate miarsa. Nah, gak dinto se ecap merah gak dinto arop aki ocak se kalero dalam ondek kebasan. Saterusipun sekaping 4 engki gak dinto ondek tengki tak kenging yang kui de abek tibi. Orang madura gak dinto kalonta tak ndek otabaipun tak koron keangkui matengki abek. Milaipun de abek tibi tak kenging abesa. Mana bi abesa dapat tibi tanto kak dinto kasampet orang seki matengki abek artipun amul jeki abek tibi tanto kocak otabaipun kasampet orang se tak andep asor. Nah kak dinto kadang juga sebanyak kalero otabaipun salah. Nah mana bida abek tibi agun aki ondek pon apa mana bida abek tibi kak dinto mas dena agun aki ondek tengah otaba besa ngkinten. Umpamaipun
dalem okara sanaos telasan kaula tak munduda kalampi anyar. Kak dinto secap merah ocak munduda kak dinto kalero amarga mundut kak dinto ondek tengki. Sileres sanaos telasan kaula tak ngobengana kalampi anyar. Ngobengi kak dinto ondek tengah. Ondek kena ngabiti dari meleh, ondek andep, ondek tengah ngobengi, ondek tengki mundut. Umpamaipun contoh okara si kaping 2 kaula ampun lastari adeer. Kak dinto tanto kalero amarga adeer kak dinto dalam ondeken basa beda yang ondek tengki. Ondek tengah na ingi kak dinto neda kaula ampun lastari neda. Saterus epon sekaping 5 ingi kak dinto ondek andep sarang ondek tengah tak kenging yang kui otaba ikun aki de orang lain silangkong sepo otaba ipon seko tu hormat. Kak dinto tak kenging. Nah, kak dinto kadon orang tabelik akati atur baten kula si kapitan kak dinto de abot tibi kadang abosa nanging de orang lain tak abosa. Umpamaipun contoh dalam okara panjenengan compok naik kak Dima. Nah kak dinto ampun lumrah ampun banyak mager sare se mator otaba ada busa kak dinto panjenengan compok naik kak Dima. Sestepon kak dinto kalero otaba pun salah amarga jompok kak dinto ondek tengah. Sesaistona yang kui de abot tibi. Milaipun kak dinto ecap mira ocak compok na sileres panjenengan kalong kuna kak Dima. Compok baten kaula topote. Nah, kak dinto leres mana tidak abot tibi aku naki ocak compok. Contoh okara si kaping 2 kak dinto sampian ngobengan apa bu. Sampian ngobengan apa bu. Nah kak dinto ocak ngobengi akati gelak kak dinto taporop biasaipun ocak ngobengi kak dinto yang kuida abot tibi ondek tekina kak dinto ocak mundut. Sampian mundut apa bu. Kak dinto sileres saterusipun sekaping 6 engki kak dinto tak kenging abosa de anak poto akati potra utawa anak beja utawa kompoy ponakan utawa anak terus sama jemepon. Nah kak dinto tak kenging. Nah katipun apa manabi bede kadang ring sepo si abosa de potrana siki kene. Nah kak dinto bener niat abosa bener niat mamulja anak kak dinto nanging niat te biasaipun kaangkui ngajari nyopre anak kak dinto oning agunaki basa ingki punten sileres torsae. Umpamaipun contoh dalam okara potrana kaula samangken tak bisa masuk amarga songkan. Nah kak dinto kan abosa ada anak poto secap merah kak dinto potra kak dinto abosa ada betibi songkan icap merah juga kak dinto arte epon kalero marga ondek tengki anak kak dinto utawa nak poto tak kenging ibu saya. Sileres katipun apa anak nakaula samangken tak bisa masuk amarga anglo. Kak dinto ondek tengah ketika abot tibi mana bi mator otaba ada bu sakit katipun apa saestona tak apa se kalero kak dinto manabi ada bu songkan kak dinto. Saterusipun sekaping petok sepongkasan kak dinto caraipun agunake ondek basa tanto kotu ngageli otaba oning tor banyak apal de ondek basa Madura. Kak dinto manabi ampun ngageli otaba oning de jajarban sampun kaator ngabiti setong kantos 6 sekaping petok kak dinto tanto kotu banyak oning otaba ngageli de cema-cema ondek basa. Umpamaipun kak dinto beda ondek andap
ngakan ondek tengah neda ondek tengki adaer entar mios ngiding mereng miarsa sareng saterusipun seampun kaatur nang teratur saat semangkin gak dinto sagak dinto jejer been ngingingi caraipun akun aki ondek ke basa Madura manar moga bada pekunaipun mongku boten kula sareng panjenengan sateja totor basa se kakak kareka salat engka si angga ongak calonga boten kula ngatur ragi pamatur nyoon sapora se tadak batesipun jugen nyoona pangisto tor kasudyanipun para panjenengan kaangkui aparing like subscribe tor share nyopre basa Madura Kak Dinto soe abit tak soe sorem nanging soe binar nang jaman semangkin Kak Dinto molong sabu kepora bodolanda japok lecang abu debu to rejek pasala nyopre abe tak kocak jangkolang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.